si Karbi Longri Abirta kilang arato anaphan nilihin pen kardom pajero kardom. Non nili Karbi Longri Abirta kithan bang sami ojang terangpi non birtang ton pen arjupon senang. ASDC Socheng CC Conference Arni Siamai Kipadupon 1986 Vusiga Chiklo Tarike Thomarni Pen ASDC Asongatum Nangsi Songbom Wangbom Pen Pini Arni An Hamren Rong Supiarlo Kedo District Committee ASDC Amithanga Sahemalong Socheng CC Conference Arni Siamai Padupon Lasomai along Sir Hetsing Pangcho Chipehem Pupen Lama Pangjar Ponsi Mai Pangcheng Ponlo Lasomai along Nangachitongdun Abarim CM Jotson Be KSA BD Sir Khorsing Kro Sikari Kathar Lapen KSA KNCA Asongjapu Asongjapia Tumta Nangchitongdun si Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon kita yang pernah kuno bagian saya yang bagian langsing to ni korol kardom masuk ini sebelum sepang tangan ji namun ini EPSC jaya kata kecil ye bangga ni tunggu hala perang Hinsten ya EPSC yang dulu dah harus EPSC ki ban siksul ke pang tangi pukilan dari pukilan hal tunggu hempres ke hempre long posi pini hala meghalaya ke long kathar ka आंदोलन claim है ये आंदोलन claim है ये पुलिस लिखने ये तक करी Kalakha Inkoi Rahini Sarupathar Constituency Tingbosti Nihang Teron Assamese LP School Hemalong Sarupathar Youth Forum Sub-Branch Sengponsi Maipu Robinson Terang Dun Maipu Arvinson Teron Dun Kongchun Bang Milton Marak Treasury Junaki Rong Parpi Lapen Anima Teron Pi Atumapan Arpu Pekponlo Labangso Sarupathar Youth Forum Sub-Branch Kiseng Ponamayalong Sarupathar Youth Forum Amaipu Sivorong Pi Lapen Kongchun Bang Agustin Kathar Atumpensi May Charipon Lasomay along Aluhiman Pen Sarupathar Youth Forum Advisor Simeon Rongpar Lapen Kaprek Kithi Kiding Atumta Chitongdun Sapapani Pen Karbi Longri Abirta long Birtanang Pale Sarbinong Timong Karbi tribal sa sohange apuni to buji paise na puana moi direct mane Karbi bai hoise tamane eneka hol amar okhomar itia bortoman Karbi anglong itu jitia mane itia situation to eneka hoise Karbi anglongor manu jone exam likhe purikha ni asap sab ar pulong sitame latum bang te dikho hentor he loi lose dangor jiman tu post akithe ande bang se cheraila education no lan thai jonge the so marda Tek pigdila so koson sino du se kai jitu SX edi SX alo la pengela se ba port nani tum dang thang guati afal bhari ho koson se chudhu legi pulo kardiam paper du pule guru khai dise nili tum dam de lo koson lo chai nong chu ko choche science paper chai nong cho le pusi pakya nili tum manangi bear onga joini se din tum la sankhyan nang ko not even Karbi everyone tribals jiman tribals ase amak dobabo sesta kuri ase Ili tunge bitia dia sam Jepang tang dekte. Bitia dia bangsa do so sistem Jepang tang ko. Lasi ili tum sistem dan bangke kitchen nansi. Overlapping scheme nang iwan. Mesan lo itu overlapping one lo. Apa yang buat people lo? Langsung pisah na lo. Kusun le pacu jida lo. Original ni itu. Athima lagi government na पैसा तो लगा ना पैसा नहीं पैसा lo. Tapi ni lah langsung original tu betang te. Ning choy na miminaya lam mangke nelo. Richard tok biar tumi dikhat si duar bagari tok mesin ni mana. Laso duar bagari lam bangke alaman mangke Daipur town di declare ba. Dolomara town declare am hello. Government Model College Daipur nongi go Karbi long dita college dolo de. Isi ke go college dolo dipulo isi bangke nongi Daipur Model College dolo. Tapi non provincial school ki pon udah non long de di. Kasar. Ta so Richard tok declare piloma. Alam iman ke churo nahi dekhe
bo ilo lang non malasi high school pen daito high school pan ke provincialized ponangji pusi CM adio letar pen kiman tu biswa sarma man kotai ala metha musi pan chulang iri tu malongta penangan school bange provincialized pan tu kudam sudun milo Pini ladak Tingbosti polling station nihang terona rong nilitum insam jin pen Saropathar Youth Forum Asab branch a committee seng ponong lo lapen dak ariso ijang ayut ke thekere atum pen itum chithanet pen kisung ke boy alaman tamen itum chithan chimung pon lo lasi ke bang jelang arni an sitame Saropathar angkang kisung ke boy kyuni an sitame itum youth ahin pen che song ponji lapen aso keraba bidi sore pen bangke nitum methang jungjung pen sitame cheboi pon po lapen Karbi Longri asong kaya itum pen sitame nitum kerap en pon po bidi sore bangke lapen che song pon rapet po lasi answer se Saropathar angkang kapaching thori phan kemisen asai deng pon po pasini tum cheparai pon Kalakha Inkorapho Nilip constituency Upper Doigrum BJP atum Mai Ingnipon Laso amai along Alohiman pen Nilip MSC Pobitorong Pita Chitongdun Mai along Laso Havaraphan Kangthur Bonjiaphan Upper pen Langkanian Towar Selampon po Upper Doigrum along Open Stage Kimrang pon po Lapen Kaprek Kaching Thurasai Deng pon po pusi Nilip MSC Autonomous State Demand Committee ASDC atumpenta non kevangji surihini ra inquiry seningkan Assam Assembly kiligalong kachepahai dunjia phan non malom prekjam hawarelong mai ingnipon bomlo lason si hawar kehat constituency ampukurialong ASDC atumpen mai ingnipon lo lason mai long CC pen Samuel Ronghang ASDC dokmoka branch maipu nahor sonterang dun maipu Dhoneswar rongpi lapen kwangchunbang borhon inghiatum chitongdun Lasomai along non kevangji assembly kilikalong ASDC aphan ongdunga votes pen koson pensi kapahai ponji lapen wrong rob along koson pensi kachipaklar ponangjima pualam the aluhia tumpen jaipon hawar kehat pen Karbi Longri Abirta long Abirta nang pale Bisnu terang Nanji tu nan BJP nang pren rache sama pren KNCH lang pepen kewan le moyu apen ramui dan jeng jeng kewan le moyu apen ramui dan jeng jeng nang jitu nan Congress nang pen dace sama pen nang jitu nan BJP nang pen dace sama pen Surya gaya pon kabuleng aseng kidu kera hirme jamre tupaka chiteng kerong nambiya naten kachi samandeng andeng army police nang ka thinking pranui danang jeng jeng army police nang ka thinking pranui danang jeng jeng nang jitu nang Congress nang pen Pinya Abirta, Lansi Kangton Chalo, Kaduka Vepanta, Kardom.